Sitafamayo ninajua wewe uliniita tusubiye wenda mu buzima busanzwe hanze hari abagerageza gushaka ibyishimo ahandi urugero baje mu kabare kunywa ariko iherezo ryo kunywa ni ibipasu ni imigeri yasoko y'amaraso yawe ninjiyemo noswi cyaha ndabishimaye suku bwayo narababariwe. Hello abakunzi ba IBIPARU TV turabaramukije kandi turabasuhuje no munsi kuri IBIPARU TV twarose abashitsi beza cyane abakozi b'Imana bambaye ubwiza bw'Imana nukuri turaryohewe cyane gose Imana ibahezagire ariko imbere y'ibindi bintu byose nashaka ngo tubanze dutangure dusenge hama turaza gukomeza gahunda yacu. Reka duhe kaze umukozi w'Imana adusengere hama turaza kwidondora hanyuma kaze. Reka dusenge. Turagushimira mu iteka nyingabo, tugushimira kuko Imana yacu natwe tukaba ubwoko bwawe. Ushimira ko waturemye ishusho yawe kugira ngo tukuramye, buri mwanya turi imbere yawe ndetse turi imbere y'ubwoko bwawe. Data mwiza kugira ngo dusoze umugambi wawe mw'isi. Reka umurikire kuba hagati muri twebwe, izina ryawe ryonyine abe ari ryo rishyirwa hejuru, ntabwo ari twebwe ahubwo ubwami bwawe buze buganze muri twebwe. Ngabo bana natwe utuyobore mwami wawe muri umurimo tugiye kugukorera, izina ryawe rishyirwa hejuru muri byose kandi uhembure imitima ushaka guhembura. Ahari mwami w'abami icyo ugambiriye kwaba ari kugira ngo imitima y'ubwoko bwawe igire icyo isingira. Reka mwami w'abami bikoreke, ntabwo tuzi icyo wifuje kudukoresha. Ngaho izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi natwe ubwacu udukizanye nawe ushaka gukiza. Ngaho izina ryawe rihabwe icyubahiro muri byose ku bwa Kristo Yesu wawe urakoze. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Nashaka kugira ngo before y'ibindi bintu byose tubanze twidondore tumenye abantu turi kumwe abaribo. Murahawe kaze na karibu. Turahera mu bubafu tuja mu buryo. Murakoze kutwegeza kuri channel. Amazina yanjye nitwa Byinshi Olivier, nsengera hano muri Bell Place Washington. Nishimiye kuba kuri muri kiganiro. Murakoze. Thank you. Murakoze, nitwa Josette nguwe neza, abantu benshi bakunda kunyita Kadete. Ku mugabane wa Amerika muri state ya Washington. Ndumva ari ibyo ndashima Imana, ndi umuririmbyi. Ndumva ari ibyo ngibyo. Murakoze. Karibu cyane. Murakoze, nitwa Gloria Zima. Get up into New Home, that place. Thank you, Gloria. Murakoze, nitwa Gile Bizima, nsengera muri Bell Place in New Hope. She's my sister. Wow. Thank you so very much. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Turafite na cameraman hano, turamushimiye. Mwabonye ko dufite abaririmbyi, tugiye kuririmba indirimbo z'Imana zihimbaza Imana. Twagomba tubahe ikaze hama turaza gukomeza gahunda yacu. Welcome. Nishimiye
ndizera mvuga kabiri yambwiye ko munyabyaha ndihanangirize rarangiza nibyo ndirimba nibyo mvuga shima umukizo udasiba sinyiruwanja ranegeka miriwe nuko bamuriwe byanegeresi byizabindi nzagirirwamo urukundo rwe yambwiye ko munyabyaha ndihanangirize rarangiza ibyo ndirimba nibyo mvuga shima umukizo udasiba yambwiye ko munyabyaha ndihanangirize rarangiza nibyo ndirimba nibyo mvuga shima umukizo udasiba shima umukiza shima umukizo udasiba. Wow, murakoze cyane. Imana ibahezagire kandi ibahe umugisha. Ni ukuri twumvise ubwiza bw'Imana, ariko imbere ya byose ndashaka ndababaze mbega reka duhere kuri Gira atubwire. Gira watanguye kuririmba ryari? natangiye kuririmba ndi umwana muto muri Sunday school mu Rwanda, nkiri umwana nko muri gitangira primaire. Wow. ariko byari byandi byo kuririmba by'abana utaramenya ko ari passion. None ubu uririmba ijwi rya kangahe? Rya gatatu. Okay. Reka Gloria nawe atubwire. Gloria, umeze neza? Barakomeye muri Washington? Barakomeye. Watanguye kuririmba ryari? Uririmba ijwi rya kangahe? Ubwire abakunzi badukurikiye muri kino kibanza. Murakoze. Natangiye kuririmba ndi umwana, twavutse twisanga mu itorero. Ababyeyi bacu ari abapasiteri, ari abayobozi b'itorero. Ahitwaga muri Kabe Bethlehem niho twakuriye turi abana bato, dutangira kuririmba twigaga muri primaire. Twari batoye, ndirimba ijwi rya mbere, iyo bibaye ngombwa ndirimba na alto, ariko ijwi ryanjye ni soprano. Murakoze. Wow, thank you. Nibaza ko tuzoronka umwanya wo kubumva baririmba neza cyane neza. Reka tuje kundi umukozi w'Imana yitwa Cadette, ariko yitwa Josette bakamutazira Cadette.
kaze utubwire mbega mwatanguye kuririmba ryari ni gute donc mutubwire kuririmba kwanyu karibu. Natangiye kuririmba nanjye muri Sunday school nkiri umwana ndakomeza kugeza n'uyu munsi, ariko igihe navuga ko natahuye ko mfite impano yo kuririmba n'abantu bakamenya, nari ndi mu Rwanda mu 2007 nagiye muri minisiteri y'abaririmbyi, nibwo bampaye gutera indirimbo nkumva ndabikoze. Abantu rero bamenya uburyo ko nshaka kuba nzi kuririmba mfite iyo mpano, ariko guhera icyo gihe muri Sunday school kugeza uyu munsi sindareka, ndakomeje, sinzi ko nzanareka keretse simbizi ya. Wow, urakoze cyane. Mbega wotubwira ni iki kikumotiva kuririmba kuva icyo gihe cyose kuva muri Sunday school? Ni iki wumva donc gituma n'ubutarabihagarika kuririmba? Ikintu kimotiva kuririmba icya mbere nuko nasobanukiwe neza ko Imana yambaye iyo mpano. Urabona nk'iyo umuntu ashonje cyangwa bikunze ifite amahirwe yo kubona ibyo kurya urarya. Rero nanjye kuririmba ni impano, njya numva umutima wanjye usunikira kubikora. Niyo mpamvu mba numva ntabireka, ni impano Imana yampaye, si ibintu nigirisha. Wenda ushobora kuvuga ngo ushobora kwishakamo impano yo kujya nk'ubu tuvuge nko kujya gukora siporo, nabyishakamo, ariko kuririmba umutima wanjye usunikira kubikora. Niyo mpamvu mbese ni ibintu Imana yampaye ngisangamo, ntabwo mbihatirwa, mbikora bikunze. Niyo mpamvu nabikora yawe. Wow, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Sinzi ko umumizise wacu ngaha ari nawe twomuha ijambo akatubwira mbega ni iki kumumotiva. Twese turamuzi byinshi, ntabwo ari ubwa mbere aje kuri IBIPARU TV, asanzwe amenyereye hano n'umusangwa. Twagomba kumubaza mbega ni iki kumumotiva kuba umumizisien, wumva tosha gucika intege ngo mbega ndabihebe ndabihagarike nigire mu bindi, canke hari abaririmbyi benshi batandukanye, hari abaririmbira mu nzu y'Imana n'abaririmbira hanze. Mbega ni iki kiriko kirabamotiva kubandanya muririmba mu nzu y'Imana instead yo kugenda gukorera Imana hanze ko murakoze cyane. Sinoza kure cyane abagenzi banje. Icyambere nuko ari Imana duhaye izi mpano dukoresha kuririmba, gucuranga. Ikindi nuko mu by'ukuri mu nzu y'Imana haba ibyishimo, haba umunezero kuruta hanze. Dusubiye wenda mu buzima busanzwe, hanze hari abagerageza gushaka ibyishimo ahandi, urugero bajya mu kabare kunywa, ariko iherezo ryo kunywa ni ibipasu, ni imigeri. Urumva iherezo ryo kujya gutaha, bamwe batahana inguma nyine, ariko umunezero w'urusengero nta mangume yabamo, ni ukunezerwa ugashima Imana. Kari agaciyemo, ariko ni umunezero wo mu rusengero kuducuranga Imana, ibyo byishimo byo mu mutima tugatuza. Wow, murakoze cyane. Nukuri mwabyumvise yuko no mu Mana harimo umunezero ntabwo uri hanze gusa, no mu Mana muri Yesu harimo umunezero n'amahoro. Ndashaka kubaza Gogo atubwire mbega Gogo, uramaze kugira composition y'indirimbo, urafite indirimbo ibihangano byawe umaze gukora cyane? Ndazifite kubera ko umuririmbyi wese ugira inspiration kumva biraje, nkanandika ariko nta ndasohora gusa birinze babikora tuziyambaza ababidutanzemo. Okay, none harako wateguye tubwira kamwe canke indirimbo yari yose isanzwe kugira ngo bakurikirane hano bumve Gogo mbega Gogo aririmba gute? Yego. Yes, karibu. Katuririmbe isanzwe izanda cyari kuzikoraho gatoya cyane. Sitafamayo ninajua wewe uliniita mwaminifu, kazi
kazi uliyoanza maishani mwangu, na kuamini utaimaliza. nagomba kubaza Gila, mbega Gila, wewe hari iyindi ngabire wowe ufise apa yo kuririmba? Yes. Ni nk'izahe nk'abantu batazizi ushaka kuzibabwira? Nk'uko natangiye mbivuga, natangiye kuririmba ndi umwana mutoya, hanyuma nza kwisanga mu bintu ibimpatira gukora ntashakishije. Nza kwisanga nkina umupira w'amaguru, navuga ko ariyo mpano yanjye, gukina umupira w'amaguru. Gusa nuko haciye igihe gito, narabikoze igihe kirekire, ariko nyuma nza kubihagarika nkabikora nk'umuvolontaire. Ariko icyanyeretse ko ari impano ni igihe nshobora gukora n'abana bari gukina nkabona bikandangaza. Wow, thank you. Mwabonye yuko ntabwo Gila afise impano gusa yo kuririmba, asanzwe afise n'impano yo gukina umupira. Kandi nashaka kumotiva kugira ngo ndabamotive n'abandi ba jeune. Mwebwe ingabire zanyu zirahari, zaramaze kugaragara, mwaramaze kuzikoresha. Abandi bariko barababona gukina, hari abavuga ati je nshaka kumera nka Gila, nshaka kumera nka Gloria, nshaka kumera nka Cadette, nshaka kuvuza nka byinshi. So nukuri mukomeze ibyo bintu muri ko murakora, ni byiza cyane. Hari abantu babigira ko bari nyuma yanyu. So ubu rero tugiye guhereza indirimbo Cadette atiririmbire. Yes, karibu. Reka dufatanye n'abandi baririmbyi tuvuge ngo isoko y'amaraso yawe ninjiyemo nozwa ibyaha. Dukomeze turirimbira Imana. Ya soko y'amaraso yawe ninjiyemo nozwa ibyaha, ndawushimaye suku bwayo narababariwe. Ya soko y'amaraso yawe ninjiyemo nozwa ibyaha, ndawushimaye suku bwayo narababariwe. Ya soko y'amaraso yawe ninjiyemo nozwa ibyaha, ndawushimaye suku bwayo narababariwe. Ya soko y'amaraso yawe ninjiyemo nozwa ibyaha, ndawushimaye suku bwayo narababariwe. Oh, ya soko y'amaraso yawe ninjiyemo nozwa ibyaha, ndawushimaye
n'amajwi meza. Turarangije sinzi ko twakomeza ikiganiro n'umukozi w'Imana yitwa Cadette na byinshi. Nagomba gushimira cyane Gila, n'ukuri Imana iguhezagire umugisha. Turaryohewe cyane n'ukuri mwakoze kuza. Ndashimira Gloria, n'ukuri Imana ibaho umugisha. Tuzofata umwanya ukwiye wo kuganira, wo kwisanzura, turirimbe donc twumve icyo Imana imaze kubakora mu bugingo bwayo. N'ukuri turanezerewe cyane. Be blessed.